dolazimo vam kao poklonici, ali dolazimo vam i kao pokajnici, da se pokajemo za grehe svoje i za grehe narodne. Ne pomaže poklonjenje bez pokajanja. Biti poklonik, a ne biti pokajnik, to ne znači biti poklonik, nego turist. A mi smo daleko od toga da ovaj Vidovdan proslavimo kao turisti. Vidovdan hoće poklonike, Vidovdan traži pokajnike, Vidovdan zahteva očišćenje od mržnje, sebičnosti i sujete. Vidovdan zapoveda izmirenje s Bogom i braćom. Vidovdan grmi prokletstvom na izdajnike narodne vere i narodne misije. Vidovdan otvara vid za carstvo nebesno i krepi volju na žrtvu za to carstvo. Vidovdan opija ljubavlju prema Hristu, Vidovdan hrabri, snaži i deli vence slave. Kad bi neki historik i sva fakta u svjetskoj istoriji poznavao, ne bi opet ništa razumeo, kad ceo taj balas fakata ne bi doveo u vezu sa idejom Boga i morala. Mi možemo biti zadovoljni našom istorijom. Ona je velika, veća od nas, jer nju je još neko stvarao sem nas. Stvarao ju je kroz nas onaj koji iz jednog istog blata može da stvori i sud časti i sud sramote. Mi možemo biti zadovoljni što je Bog od nas učinio sud časti. Mi možemo biti ponositi što naša narodna istorija nije neki vodvilj ili novela, no drama, duboka po sadržini, klasična po jasnoći i lepoti forme. Jedinstvena je naša istorija. U njoj su 3 akta: uzrast i pad, iskupljenje i vaskrsenje. Malo koja nacionalna istorija ima tako jasne periode kao što to sve ima naša istorija. Jedna istinska i velika drama, jedna sakralna drama, drama greha, stradanja i vaskrsenja. U narodnoj svesti Kosovo je sveto zemljište. Kosovo je sveto. Stradanje je centralni fakt naše istorije. To i čini jednu istoriju osveštenu, jednu dramu sakralnu. Svaki život bez stradanja je plitak. Period nacionalnog ropstva udubio je našu istoriju i dao je dramsku veličinu. Nijedan narod od modernih naroda nije skuplje platio svoje mesto na ovoj Božjoj planeti. Koji narod ima više neprijatelja od srpskog? Koji se narod više revoltirao protiv nepravde od srpskog? Uzmite, koji hoćete grumen zemlje srpske u ruke. U njemu je cela narodna drama. U njemu je greh i suza i krv. Heroji našeg naroda, strašni i stihijski u herojstvu, kao jeziva i užasna ždrela balkanskih vulkana. Bili su u isti mah u svojoj duševnosti blagi i čisti kao gorska jezera, pitomi kao golubije duše i sveti kao anđeli. To su bili neustrašivi heroji za sveta načela svetog pravoslavlja, koji pretpostavlja nebo zemlje, nebesko carstvo zemaljskom
I zato im narod opeva podvige i uzvisi ih do nebeskih predela, svetitelja i anđela.